Abro, assembly madi, what try. I'm for. I think anybody born one. I said, I'm home so media assembly minds out. What try. Say, Ed and echo. Ed and so try, I'm fat. And it's a lashes and swab far. What try, we come out because him you know, send me and say, me call back home to treat me to see form and me to me hopeful. So a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course, to be 93.3 and beyond. And also to Mr. Francis Enumboateng. Mr. Francis Enumboateng. Hey, boss. And I'm from you, I'm from. Oh, no, I can't for Edema. Team Ken or Hini e Japan. Betty Benny and Media. Eja and num boating. And then wow da. Oh, you too much. Always the person may obey you because we are too much. Asantewa Grace. Akosia Dako, Ohima Empress Adepa, and then the final one is Santewa Lodina. Munyina Yamamo, happy birthday. Munyum ena Echebuno, Antiama, Kufikinata. It's about only mobile on Sudina or day and Omunina ye konga boom na Yadinumi Ediamao. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo achen edeba ahenkan 93.3 FM. Kofi menko sabosha na kofi wo. Kofi menko sabosha kofi wo. Kokona nena jina ninjanu pono akroma lechemo. Abane nenyu asinu kofi inyiwa bebro sama maka entio sikantanta mini baby o jumaden nonyi suban nobra pai joula kwan Udachinti yakusami yo kofi Udachinti so adini yo kofi Me pacho da chinti obra kwantu afutu na de sua a ewo mu enana pay ne braso ewo maache so aro pay wo da chinti bro focus enwe so simple nti ebesi ewo nkwatia ene ye nkodanten ye nkoje hwe wo ho nti ebesi wo nkwatia he ya na fe yatumi de aka nyina de atoato so kama e de ama ho eya wa hye ne nso se ene ye ni Eastern Regional Chairman Edema NDC Dr. Mark Oliver Kevo yene no ewo 101 ewo fie ha enomo a ebrene so abetene nka nti enyi fidie ni mfiri ha Eastern Regional Chairman of the NDC Dr. Mark Oliver Kevo ewo efie ha na so show yi so ene nti ya na wa hye ne nso edi amayen yaw Isaac said good morning Ahenkan FM ayiko ye da say akroma lechemo abane nenyu asinu kofi inyiwa bebro aropa odachinti brofo kasem ye say you will be magnified no matter what. You will be magnified no matter what. Ewurade Nyankopon obehye w'anuonyam emfa ho ene nea onam emfa ho ne ne ebesi wodachi nti hwe mame ka asem nkyere wo abrabo obo a ho ewo se oma wadwen esi biribi papa nko aso enwen se ukase wo hwe wo mprempren abrabo na wa manu aba be ye measure e de amawo a obema Onyankopon tumi aye ketekete wanti mame sensi subiem me say se wo bobra na wo hwe wo mprempren te bia se de tie a obema onyame ni tumi aye ketekete
because empremprente bia no minimum yenu nyina begia atum se ne panko yi eniema nko yi empremprente bia me ne wo kasa sisi e no ebi kura watade ye ba akopɛ enti atade ba akopɛ no na usi no atoso no awhata saa na wudi na dane saa ompaboa eye ba akopɛ ebi aboro so kura emienu wan kasa sometimes so kom mpaboa no ho no kɔhya otumi ka sɛ aba ma ba minisane bɔne ɛdeɛ ba asɛm na aba owura so sometimes so wo ka sɛ wo hwɛ wo mpremprente bia na wo sika yɛsɛn wo salary yɛsɛn wo bank account kura wo sika dem me no ka sɛ kura bank account kura me kan obi kura wo nibi obi ni bank account momo yi kura mpo asisi ya no kura bafo a obi a wo bi obi nibi anopa yi obi ni di obedi nani na hwe so anopa yi obi wira ho ne ho sanse ohunu ni sabrabo no waka kire ne namfofo nyina ware omo awowo womo bobra baabi o maduru no de toto ne de ho a ohunu se wo ye mobbo but anopa yi eya wo se nipa na Awurade asoma me wo nchen yo me ba cho enwutwe ani kurukuru se de wade ayira no wo ane wo a wutie mi anopa yi ubetimi aye me maame ubetimi aye me papa ubetimi aye me nua ba me nua bema ubetimi kra aye me wo faase ubetimi aye me ba wo na me ne wo kasa sa abrei wo na nyame asoma me wo nchen se meka nkyere wo se emfa ho ne ne wo na mu no Awurade wo behye wanuonyam Awurade wo ho adwempa Awurade adwene wo ho se ne na no wo hye Jeremiah anuonyam he emfa ho ne na ekoso se de Awurade Nyankopɔn fa David ne sa bre no David no ene ye David bra obebra asase so David ni ese oyo ofiri anopa we ofiri a me nya wani mutia o but me ka the hard truth sani ye nipam ena no na me ka che se na nke ye penkrofo amoma kodi hene ye fra de hia menu mienu nyina di adanse se ebia we are yet to see se sebe mpani animu a anopa ni mu obi ani mutia o menu mienu sebe ye be kwakwa fa obi a sa akeke e de na ba so omra be di hene yanko fa nanso Bible me ati ase se ohiri David na oyo ofiri Awurade anka se we ye medeni bibia nye yo enu nti na odwontum ni nwuma oto ye se o se de wiase bu no nkwase ade no eno no ode hye nyansafo aniwuo na niam wiase mu enu na Awurade fa no ode ahye ne ho anionyam anka owifuo bi ba ohiani bi ba moburoni pa ba hwese adom nti anopa yi yete ase ya ho odin adom nti anopa yi ye nini ebedi but ye wawurade enti yenim se de etie bia na Awurade obehye anionyam ebetimi ache ebetimi akoboko de oh yes ebetimi akọ because meti ya imi nya ya na ka de me panyina me nsa aka but onyame se da bi so de yen kosia eya no de siesie yen so de yen kosia eya no de pebi ama yen ebasa ye kom mano ebasa ye din na hwe no na wono na onim nia oriye onyankopon ti are you telling me say right now dia wo pebi a de ma wanka enye yi ana ebe ye yie anopa emu hu animtia obi se sabe me pododo Awurade betimi de waye Awurade di David ye ade ntina wo Awurade ntimi va wonye Awurade betimi de waye Awurade betimi de wahyebusie na nuonyam Awurade betimi de wo waba be ye obrempon bi wo manum kronim abusuanim efie ho brono ne so adwumanim Awurade betimi de waye emfa ho ne ebekọ so Awurade wo do beye anopa yi me se Awurade wo do beye bebia wo bia the message is for you Awurade or the wo ebeye no matter what the Lord will magnify you no matter what enti nyagidie na ne Awurade nante ema wo hawo ne nye kese nchen Awurade
obi amane hawaye kesi a chen awurade enu nti eni se awurade bi ni baabi na ye ka obi ono bo osoro ne asase enti ye awurade ne ho nyam nwanwa. For once, sometimes you have to sit down and reflect on one or two things. Oh, they if for nothing. Oh, they to you, you feel say, "Unyame nya hwema wayate." But ya no what na say for once. Page when you have so sad ye nesen say hona de ade. Hwan na ye enkrofo yi omo so omo wo wiase nyansa nyina be fofo no. Womo de technology ni de ura space ye de ko ha, ye de ko moon, ye de ko sun, ye de ko hwan no. Omo timi aka kire o de sen say hona de ko de ye. Di omutumi kan ya ne se omo se sky eye wiem sɛdeɛ ne kuram medɔfo wo unnim saa nso na me nso menim watena ase abisa ho sɛ asase bebrebe wo wiase adenti na wo Ghana na awurade de wo baaye wadwen ho onwen ho ahun ade na awurade wanya wo sɛbia aboa na oyɛ awu nipa wo de wanka sa tena ase ne bisa ho sɛ ntinka wa ma asase so anka wo he wo de wa ya tena ase bisa ho saa enti sɛ nka ma asase so a nka me wo he ya tena ase ne bisa ho medofo mani a wonam mu emu nkam mfa wo so wate mani mu nkam mfa wo so na sɛ ya wo sɛ nkwa na wonam wo haw mu a ɛne I am here to disappoint you ɛnya wo nkwa yen ye betena ahye wunkura ni nyina kra sometimes eya na bibi si yentuma mu wo yen but ade ba ko ya na ekura yemu ede ye kɔ ne sɛ awurade ahye yembo bi sɛ obeye yentire na yenye dua fa ko ye de yensa beso no ode ho nyina bema yen ye kwa woni ye bɛkɔ ye ba woni ye bɛba na yeyi ene ne awurade aka na ye wo gidie we na semu sɛ kyade betimi akyɛ nanso ye kenkan ya ne ehunu say or say write down the vision. It may tarry, but yet for an appointed time. When the time is right, ewurade be ye obesi wanuonyam obeware obetu kwan ebebu so just ebefunu kra ena no maame na dance die wante o sum bobna ne bisa say de be na asie maame ne say ewurade ahyira no. They say wope omo ebedi no kore ama no no ma beboa no no wahwe ne sika so maame no first no wati futuro mu o no wati anwem ni obedi kura ne ho odin wo de ye bobo Bible mu nipa ne din a wahwe na confuse you say ewurade ama opiesie Esther aduru ba bia waduru yi na wotimi tena ase to ho nwom se ba bia wabeduri to da ya na wodwene ho a hunu se nye ono a awurade ni nhira ente bokoro so enipa nyina ye ne ma wodwen won ho na ne awurade aka fa wo ho no kyade betimi ache nanso enka hoda abrabo yi mu se awurade na wode ne nam de a ayire so sire so se den iduru be bi mu aye din ewurade be hye ne ho anuonyam ongu ani masio oye gyenyankopon oye obenyankopon oye honkonkru nyankopon oye onyame ba atampa eni nti obi hyirayen ye da achinti yemfa we nhye etim ne yemfa mobra na yi nkuku adwen firi wutirim se mekra mekotra ahwese be yi a eno ne ye de ade me de abrabo emi na mu ba bi ewurade de mi besi bia ba bi ewurade de besi hefa wode wo kɔ bo hyasase ne so eya keka sansem ifagu abrabo so me odefo me yesikani mesi dan mehwe nkrofo ma meboa nyame adwuma me ya adoye me keka na koso ahwe awurade anim obeye de amawo ofre me obo ba ofori amanfo. A very good morning and confirm my me sister Penyin Owurayere Benedicta minimu krudi anka me de so nanso me so Owurayere nti Owurayere Benedicta anopai me ma a very good morning ena abusuafo ni nyina nso me ma mo ache me papa bedu pepra me ne me papa mframa mfa ye ntem papa anopai onyame nhira wo one ma onyame nhira mu nyina ne abusuanka ni nyina me nua ketwa ndi ama me wo ni mama me wo ni nti ye kuma be se me hwe ne sa hwe ni bon jejireje ono ane kofa baaye
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. There one crat time was so yeah better to so the amount. Aye. Sister Anna Kofa ba. Anu ani jejiri. Then na no no obo mi dede o. Ezam so me na better na hebo dede. Kofa ba you. Kofa ba you. Boy, see you to you move. Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Kofa ba you. Kofa ba you. Kofa ba you. Kofa ba you. Hey, Mranti. Okay. Enti wasi jejireje. Ede an ye kofa ba ye. Ene dachi hia stone na ebebisa no. Wetimi a chire mu ede a chire yen. Me no ka say de me kromfo atena ase. De chere hema. Ni say de hwese de watete atum. E wo media no so a waso wonu obia che ne pepepepepepepa. Said ya so anu aye kɔ no ɛyɛ saa speed tempo no an obia de kɔ ekohwie gu ani nyina agye ani so na enya hwie ngu hie ne de afia mi bo de da no pɛ yi ai se bi ya mo kɔ de ya do boko teja muni mu posti ensu eni mu hwɛ ye wo ye data yi kwa kuma ache yeja boko de ya mi adubo na so boko asemo ti ya no de manjaja ho kora o media ne so o dabi onu wa mo nche ne pepepepe sanasa sanasa sani e koda so ne se ubie media no so no nko bie mu ase nyina obi atenfie na sisi ya ye Facebook we ko ba eboa nkrofo o etete pressure so o ma beboa o o beboa oh serious o ma beboa man pa konsu nyeska omo de funny nioma ne ne ya omo ye yo media no so no obi na nkasa nipa obi Facebook ne WhatsApp on we kan ye nko ye Africa nke de nka 2 million years ye be nante ya na bibisa ama wi ase so good me ade ba kwa me pe wo media no ho ene say e connect old friends bi kra just bibia e possible bibia e possible ye nka mi ko hia ne he
we dey come ne ntam titi yenki ko bia possible nkofo ware wo ho nkofo fadam fo nkofo tu kwan kwa brochi through that nkofo will resist stress a lot. Very good. Very good. And that same social media no so yes. Asemo nkofo enya mane nyina fa no afi. Yes. Because she be maybe because she be maybe nyina bibiri no ho. Ma because she na because she dey bi o be. Yeah, dey share bi. So we nanti ye. Okay. Ebi ananti adu echi na nanti. Omo manim to omo hia won. Dey bi o bu hia be no. Boy. Endra kra de omo ye mai madam bufu yo. Adezu a obo ba ku ayi ni so. And you self that say. Then the case not the by na shit case. To watch it. That I mean so you don't know. O na dia na e ba mso yi. Ono obo ma nyina o. Eh. Na bi mu nsam na enya kura. Na bi o mu hia. Na ya na o mu ntia nsa na o mu de o ma ba. So mu ntie. Amu ntie. Asa wo ya sa wa nya de o. Mu ntie na so de la besi. So ntie tie. Ntie ja. Ya na bi mu case na eye ne o ho. But o be ne den. Anyways, but media no so ede. Media no so ede. Ayi say akwai Jude. Oh, entwem. Nyati entwem na mesre. Aye. O didi na na say ha. Wasa all my media no so ede. Sometimes what one more ultimi ye very dull bi. Unse de nim ni ase how ase why bibi o. But o media no so me mo asre. Data no mama bo na mba from kaka na say o pa mo ton 1 billion ye better. 1 gig ni say e pe na asa. Me kwa dey say me ton 1 gig ni bi mu. Sa. Location from say o say dey ye be sunti na edi fun anim. Okay. So ati ase. Enti wo to ye say ade de wo ya wo ye kese na wo kasa agigim. Enti no wo to no bum na gu so a na we yi wani. Sa. De on person me bia o monye. So penny na e ka wo. And come and say sope. First na ka 1 gig na e boa yen. Say first no de. Na 1 gig wo de ye den. 1 gig wo kura say de ya wo ye, wo twa wo ba ko e be ko. To be 98 gig. Be 98 gig. 98 ni gu so. Hey. And I say no be use na fi bo. 98 increase. And say won use no basa basa obetimi de twa be almost a year. Sa. Obetimi aben year. And say won use no basa basa. Bibia anu so bibia da bi. Anu bibia ba bia de ko bia. Say wo mia wani. 98. And I say no board. 350. Wo mia wani. 350. Ba you need to 10 from wo ka say wo mia wani obetimi ato. 350. Wo to ni boom ne gusu ne we yi wani. Anyways, enti eja yemra fia ha na we na ena no ena nkrofu ekofa galam say ho asem ba ye. Ye kan bia na o mse wo munya aka na yen stop wo ne. Yen stop wo chena. Ene ye say na asem amaami kan ye mama twoko na mama twoko chena say ene na ye mo de. Na mo twen se beduru mo nso mo so. Afi ye koda sori na owura doctor you a few years wa nkasa. Na see nim say na ba beka. Nti voice wana na kasa. Yesu ben a de bi omo dan na di no. Nti wana na kasa no. O say ayi for ye nuanom ne omo doctor. Ye nuanom ben. De bia so on beka no no. We proud for from so den. TV3 for. Oh, we not TV3 for anya den. Enya we mu na di ani me, enya we mu na di ani. TV3 for ya no menya den. So omo gu nani mu ase. De no ugu omo gu nani mu ase on form kokot. On form kokote. One sem na ye djuma. Sem na ye djuma. Wasem no. O say adopted. Omo nya na fupa, omo nya na wasani be ka to say omo nya na fupa. Nim say the oba be kan, oba be defend. Enti wo say enye sa na o kan. Omo ayifu okra publish bi. Sa na oba be kan. Broni ya de no failure. Ogitum I me faili. Ne mo mepe kwan a mefa so me solve. Oya de na nya me nya biem no resign. Te say and na no call secret. Woman life here dempo keke. Security services or US. Donald Trump nkofo ko attack no. Maame no ankasa be gitum say
a failure on her part and will resign here. Simple. Sa state in the crown when you hold, but on our leader Leader what is one and what J share or take the full responsibility of it and or they resign here, but a long bar best yes, baby, I'm free. Baby, I'm 300 year. Yeah, here, Hano. I just say we woo. We or see, I just my da. Or now a party, the near cost soup will feel who you know. BDB. For papa. And then so electoral commission. Man can say, and then I want a acone. I happy to prene. I to prene, and now come and video. Now come on, the Modiana. No, said your kind. I'm supposed to son some pie then. Oh, son some pie, so who is stitcher, so who need papa oil. Who to me, Sabe Cassa, own can be sound, who has only papa. Mood sense with a bremuche, at the for Ghana water for brebre. And I also baby. And no more any now, costing cars, walk or cars. Almost, they say quite a long church on it say, Ubia or one a right census. I was who say, a bria you will wear then galam say, and ya they are binding it to me. David, or no, I can a 2 months in our way. Or they pay votes. Okay, and it's a winner vote you know, be in the pa. Omo come out to me, no, Omunano galam saying soon no more woo. Sabi, and one I'll be doing so penny one. Is in another woman, I'm quite so be a word maybe man now, what school be no baby school. Bones or says, and as our ear, more. And I will be better say not to know both I dream one about Beman to not do one about relationship will be good. Relationship. Both wouldn't use a relationship in any man. Me call relationship. Who had the number of bed and why I don't want to. Media admin antis wow. Papa. Relationship. Now that's a relationship. Maybe I'm not. Or no one quite Tibone. Okomwa and Yan and Yamano. Say be or Yard room, but you're an antiso. Relationship when you come and antiso. Oh, yes, I will what is what. Ready. It's about what relationship when you say with the idea and a good. Not turning in some hungwa. No, do you see how you see? Both I feel Bema or Bunas or dead for to make Cassan and him rough. Because when you say Cassan and him, and no, I be Bama crowd, dear growl, about boning in us. I dear back when he said, Nanado called GJ 4 hours. Who's any book of food? GJ president in Yaku could do. Every Nanado and him catching his penny. Galam say ni say yensu. One kasanga would say o man penny akosi sen. Anko man penny dru ne so obekasa no. Anko onka so unia. Eno de e okon no yegu so. Konkan ah ye tu mu ana. O de onye hwe kwa na ahye da twa ye ntro. Yes. Oh yes, you waka na mate. Ye betu hu ana mo. Nanado kofru simpi a wo kasa won semtrofo ayi edwumadi yase. Galam say wa mo ho wa. Be citizens. I shall protect the public purse. Oh, yes, person, yes, 1 minute. And then we see our 1 page of food on the bed. No more say Jagus. Oh, my minute pattern. Oh, you come and say, I'm not from I never stayed in a person on 1 minute. And to wish you be a fire tongue. 1 minute person. Who be quenchy pa? I mean, Nippo go or try to congress. If you're born in 50 on my you're ready. The can I am Mac. I am Mac. The bar. None of them who want to move forward anymore. Now, what could you ideas of them? No, you are dry. I don't got to worry. I could have bunker. Maybe I didn't find could have bunker. I could not to America. Ah, could Uba Johnny. Uba Johnny. Uba Johnny. Sure. None of one can hold her. I mean, to a dinner, say, open.
I know when I put my presidency on the line. Obewie na memu na afse ye hu ni suban pa. Ana ye hu ni suban pa na real character. But muni bibi. I mean ka say hinta se me nkyere mo. E ka na na do nko a. Nka galam say no. Anka obesan deploy military said you ye first one no. I said last week about people seems to deploy. Oh, no the paper na twero bae. E ka na na do nko a. Anka obe deploy wo mo ampampa. Ama o makọ TSC with no mercy. I'm telling you. But every year you dream no. E party no. Na air control no. First no na on ma kwa party in control no. But kasa kom. Na onipa no. No na ke jemfo mo keken. Oh yes, kasa kom. O na akotena ase. Yes. So pe na ya hu de ya no mo ase nko mo. Wa dum wawie o. Ya pese ya to aso. O de wawie o kwaje wa home. Ba bia de na duru jama yen. Enti now Nanado is president, but major decisions are ekoso now no. Enyo no na eye. Enyo no na eye. Nyame kan ya hinta sem a empie enyo wa na say je ekoso e clear. Anyone be biro ho no Nanado nya ya. Sa dalam say before Nanado e be call DJ for program na se no. Onka nso pani. O ma wo yefo yew. Na ko comment galamsey no ho. O de nka ho asem minimu sa wo koi o mekofa aba but nka ho asem ntu ono okono ni ene na kasa dada se kwa wo kono hwese wo nye den nkoka ho asem o tin se den a o meka ho asem so e free sabri ya de kopsim ye beto aba ene Nanado share into abase e wo north east ene sa esoro ho no o share into abase sa to na to de no o ye bi onka ho asem baby obekọ bi onka galamsey ho asem o de opa mo fa nsa baby enso nka e free sabri akopem say ye beto aba Nanado galamsey onka ho asem biem because party ne say omo en stop wo mo ne omo en stop wo mo china no ma beto abetia omo sebi omo nyimi ye so ate omo nyimi na Ghana for beto abetia mo count like mo hu no mo plan na mo ye din ba so mo bejina na mo ma ye hu se wo ka kirewo o ka kirewo se e bia na wo hwa anim so mbe bibi ne yenye ya ye di si wanim pen se de be ya obeja ye hawo se nya de ya ye stopping na stopping china ama be kan abonten America na America nti both men's wing ni women's wing ni nyina abeka se nya de ye be ye adwuma nti eno no Nanado ankasa o galamsey no ho I put my presidency on the line galamsey di akonwa ne ko nti se wo gina ho ti won timi nka ho asem da ubon krata momi emonwuram yankwe openi ata anapa no watwe about per minute aduasa ya matiefo ni na achema makwaba de Ahenkan 93.3 FM so de wonkrata odo abadwa so na poso ene de na medin edi kwaku enin kusi buadumene afia ampofoa ene de nkrata no enam daily guide de bokrata enam de shase daily guide de bokrata ena Samiria Baumia Dr. Baumia hukani o krata na chese wakoye campaign wakwetia koye campaign wakwetia na ode swafo hwe ensase ene obo ade ne paso Samuel Abugina pomfoni aba onu se wa me pa hwenufoni wa me pa oni hawo owura Samuel Abugina po ena ya twra to ne nchen na panyini kire mu se Ghana ban apa osika $30 million ye de bebo forest ho ban $30 million ye de bebo Ghana kwaye ho ban enho asem ne humfoni daily guide de bokrata no e de abasoafo hwe adansie ni enwuma so onumnyafo kodwo pon kroma kire se Sagrame housing project a akawuram dadadadada nyame adom afina broi puma kwam a November bosome no womo hyase aye ho adwuma biem Every girls eye school to aso kese ba ko e wo Ghana anum se wapue mantemu
na head mistress oda school na no yesi wakwaku ewo Italy abrochirima mu daily guide anopai The new crusading guide the obokrata no na mede to aso na electoral commission titina ni ma me Jane Mensa da ha shana wege kama ne nanim nso ode ka asam nso ze mofambra na mofambra ni nyina ye evidence o say omokwa akoye IPAC meeting omokwa akohyiam eno nti NDC fo oba omomfo mu evidence nti omo se chinchina atwan abato nkrata no mfunso wom no evidence kro nti omugina so omokasa omomfa sa evidence no embra nti eho asam eda hanom say page 3 and 10 ka ansam ni nyina da honom gbagraja Saglami housing project no ho asam wonso eye monyamfo kwadwo ponkroma chese ho enkitahudie ni nyina wonum awia kekatum akeka hyem eho asam da ha say senate fo nso yese kopie mu otakwa self employed enrollment wonum ade adu takwa ye mu nsam eda ha enche hanom nso na national security minister so say ebo gala ho nsam bi ompeso mo de for ne nya nokure kura o ma na nwene no ho the new crusading guide anapen the amde to aso the chronicle the obokrata mu nsam chronicle the obokrata na swafo hwe Ghana ehumasuan so da se yo kire say aban no apagya akyerɛkyerɛfoɔ allowance mu wapegyam na democracy hub for demonstration mu yɛ no ɛna owura Alan Kodwo Kyerematen kyerɛ sɛ polisifoɔ anamo wɔ mu tu demonstration ase no ehun twa paa ɔkyenhene amoto for penny ɛna yɛse ɔba bɛyɛ grand deba ama ne 25th anniversary ɛwɔ October bosome ne da etoso dumienu ti mobekọ ana mobekọ ti the chronicle ne nsem bi ode baye eno no the daily statesman the obokrata no ena mede eto aso na ya say aban no te say teacher for allowances wa pagam so afọ hwe ahumasuansam so na nimfoni eda say ya ka ho kyese wo kan nsam wo kyese teacher for say yesim botom ay de pa nti unim teacher ni bia no wado ka kona kwaje say onwo so allowances ya tutum ti Felicia for ni nyina wa be free ayi cocoa chance ice chest bicycle moto say yes ya tutu wo allowances mo nti mo nsha nenso na nche no mo anso na ne enye kecha yiri na da he obu me ba chocho ayi so ma me kobike for to the daily statement na trasu ho ma me se kecha nipo da he wo se kecha yiri no pa si o so otu galam say wono Joan wono aho o so wa re yes obi competition say ya reject kecha nomination forms no so why den almost why den tin yan ko ya reject nya no msa akoto bi owo amu yi no enti asi obi petition easy o ma ne nwene ne ho ero ko ma nya nto o sa o ma nya nto o mo be ko na man ne say on nya interested bi enti ene asi obi twe no aboso but ono kra man no matese yes obeko independent ba say twam independent ye file na yifu nyina so ma wie eni ene duku ayire ne nyasem ketwa so one is wo tu garam say nso yes sir nyanye mutimi hunu obi o tu garam say no ne nam ho mo so pe garam say fu achi won na wo ye mpia obeda ko kasa say bia garam say munya etu say da me kasa say mo so ma hunu so otu adwa ho mfoni anu wo peti mu nyina de abekira one nam ho yeden munchene enti yesi more homes for public servants wo mom ya ban djuma so ye si adankura be ya hansi 600 edi ama wo mu enche wo mbewie ti housing minister works and housing minister onibonyafo kwadwo ponkroma ena ni mfoni eda hanom seye na small scale miners for so kire se baby edro no wo muti kekante be omo ntranse no mo nto ato adwene ba ku mienu miensa bi
no momfa enhwe kwan hodro metimi de Ghana ha efom agudie tuo no metimi afa so na yesi sese nso ne $30 million se ene yenya ya ene ye kwaye bretuo ye de bebo ho ban ho asem da ha we the Daily Statesman ko wakrata the Daily Searchlight the wakrata ansem nam de to so me fanse mienu na ba ko de ato anum say ye minority leader edom kuma no ba no dani odumnyamfo Dr. Atoban Forsen na asem de ato no nchen atifisem ne say country is broke but politicians are filthy rich. As the omano yesi ahunchire wom ahunchira bam na nso amanyofo woma yesi tam womo dwete l'argent eno atwira to asemi okan asese ato force ye ne mfoni da hai papa yi womo aka bi se Ghana yedin na so Daily Searchlight say uru ato ba force na fasika 1.15 Ghana cedis sika be na meboy 1.15 million Ghana cedis. Asa na ka nya ho abotre. Sika no ohun so wa donate no na how. Ato ba force yin so oye Ghana minority leader. Na we pa na atwere say han na me so make. Parliament so okọ ho nyene. Eti wo yi 1.15 million Ghana cedis ya. Odi yi. Enti paper no do aka na me so me do atwere na me so make. But politicians are filthy rich. Ato for ye ka say. Ti me kan de wa twere no. Me krata na sem na me so me kan. Hey, you. Na 1.15 million Ghana cedis. I just can't get to. Or the Ama Central Regional NDC. On pocket money. I'm find your party aduma. Na so say MP. And I'm making. Into only problem be on the constituency. Yes, you buy or solve problem in now. Okay. Yes, you am a solve problem now. Now, billions. Man, to the you can yana. Ura Freddy Blay, man to your kind. Also, a food did. Okay, food did. 8 months to buy me no one. It's your to ban away you them sicana 1.15 million Ghana cedis. What do call palm that anywhere just and get well. Or the Ama NDC for Central Region. Oh my idea. Only donation no say bim kura donate more than that. Party we near we what the above but your original day. And they true and party ni video betina dey kra. Na party we near or cut trip back ba we e dey. What trip? Obe twematin va so kra. E dey ba sem na we kai. O man e mo first. Me na me ka kire o. Is the police na dey o. On ba na e position na. Tina ya no fa no de din mo pe kwan awuram. Sir. The Daily Searchlight the Bokrata na di we by Krata Kroyana or de odumnyafo kojo pon kroma Minister for Works and Housing. Asemo o kan say aban no secure asase yantam 51,000 acres. 51,000 acres. Womo de baba ye housing project. And one asem the Daily Searchlight and eka anopay. The Daily Dispatch and a mede to us. Yasi easy for and almost what day parties NDC 42 some more evidence am family. I do create a mujina sweni a forensic audit and I bloated registered also a month evidence or passion to meet in on Becono. Is ya there almost evidence and bra. Napo answer the hand was sick and for keka and on napono. Baumia said about Mia Citiano, or Napodian card and Umko in a post here. Was one. Nensanwa Juma. Extra face or nuni pa. Obey to me, I bought Dr. Alhaji Mahamudu Bamia Chidom. Your mom 2 minutes for the any Jirika Jiri. Near my better dash to say trum saquadafo frotto. Who are some that has say Napo? And some no ho mrani. Last ministry, as you are one and a chance as some so. Ora Samuel Abdullah Jenapo. Nymphony can another danko kufado symphony efia ho. Some more mature dia bought a picture for him you know I want to say.
Nana do Danko Akufo-Addo ne mama no obi antu gala Lance Ministry na eka almost omunkrate omunkohu baabia se Nana do Danko Akufo-Addo Edwin na ne wo mu aka obi anu wan omutu gala omuntu gala ti ake ne nam krom wo no ya enche hanu Ghana Journalist Association presido ene ese wo kire se democracy hub for demonstration no yamienum no kroni aposifo kire se wono makọ manim papa wono mo kire se de omu sua ne oma no masua de omunim de kosoro pa anti DJ for president deja wo bo aposifo abaso we the Daily Dispatch ko wa krata de me de toaso the Daily Dispatch the anchor the bokrata ena nanado ma yesi wo mo so nsa brobe na san ba anum sei na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yesi okọ takwa Awurade Nyankopon nyasem ketua nipa bebro 10,000 ena epube hia no a no mu dinsa wo so abato komisan Maame Jane Mensa on na ye chairperson yesi enne womo ebe face NDC ewo IPAC meeting enne nti anam de betu TV so ai womo di meeting betu TV so ntia ya de pa no bi ahwebi na NDC fu a ya womo henham kasem sɛ de omutimi kasem na no na yewrasi edu nkatia sɛ de o kana sem o so ko IPAC no kasa wo kasa kra sɛ keep quiet ntia na nyina behwebi nyina behwebi ebia no so ndom be do mo so enu ti o me da omo so na se unsu ntimi nye nipa boni ni nkofre camera se untimi nye nipa boni ni nkofre camera se emfanto so na wo de mo amoa wo ho o mo amoa wo ho so ayebehu okay o mo amoa God no ye din obehu because the parliament so obi fake parliament o mo won fa ho say obi fake character wo ti ya behwe enti ye pa enti na o mo so mo de betu TV so ama obi a hwe bi bi ebro obi ati oda mani be wa mo obi ehunu na dampan nti anu obi abehwe bi ya dampan and easy for so mbebo IPAC for ni dede yo mbebo mu dede amani pe nyina ahwe okay yesi NIA omo edi registration bi a hye so a eno no ye nkwada 6 to 14 years omo ye nti obusa say what you need to know there e wo se ohu e fa sa registration hu krokrata fa to so maako enan ewo de anko krata no emu Daily Graphic truth and accuracy every day alankwadwo kire matenda ha no wo hyabo se wono obape mining license obe audit hyabo bi kurekure bi anya papa eno mu di tu galamse no mu omo de ateso so galamse do mu 20 bo hye eda ase ma membra ase ha se ye owura ka eti hamondo so afo hwe edwadie ni fidi djuma eso kwaje license ena sa ye betum twere bam kredodu ode betum tie ne ono nso ne cement producers fo ntokwa no eguso da ha ne yese NDC fo akwa launch women's manifesto emu nsem egu krata emu page 20 Daily Graphic anapay die mede to so Daily Post the rubo krata Daily Post the rubo krata NDC promotion okay obenfu je nana opoku ajiman running mate ma John Dramani Mahama ena o chese galamse enkofo aka galamse ho asem Ghana de asamba akwese school ma wa hyemra hofro ye bedi so a 3 days na gu 1 week na gu na afi yesi edadam enti galamse aba no enkofo aka ho asem papa ya kan asema ma avide empenfo ni bi tekra amu ni se normal ayefofofo ti se de omo top water no omu hu ni se de bia eno na jena na opoku agiman chese endi samonyo konso mo ba ba mu a mbia oye mining bia no ye be mo nkyerechire na waye no rightful way ubeye no kwanpa so udi mra be di dwuma enhyehye ye wo mining no no be di so se de be ya onkose nsuo onkose nsase onkose nsuo ne fenduboni ngum ene sa no no ema ne medane illegal mining intino osomba
encheche no be said be ankofo beti mining na see ye no ma ya ye ni but omun collapse mining daily post anopay ani mama mfa wei ento hono mo eneja yenko Ghanaian Times enso ede ne de aba na Ghanaian Times ena owura Samuabu Jenapo emfoni eda hanom se na ne United Arab Emirates fonso mami ono nso eda ha guni maya Africa kama na samu akrate atwere nyina ne se yenya deal afri ho yenya deal ya deal no sika da so som $30 million omdo kwa kwhwe ma climate change ho nsansam mo ewiem bobre egu atopre no era afa ye kwa ebretuo mu nsam mo omudi aye ne ye nti ye ho asam page 12 da ho no mo gbagbraja olotofo ya sem de menka ba men konten ha na ya se omen baby enya ne adan ho nsam nya kura ti aban ne so wo hwe na wode enioma gu akwan mu na adan a nkofo nya bi na mu bekwa bo ayi nkran ne bi dida monten so ne ade no wo ma hwahwe mu kina page 12 da ho yase Ghana ye be hosti African Skills Week October 14 ekosi 18th until 14th to 18th October Ghana ye hosti African Skills Week the edikan krata di munsam aba we GT Ghanaian Times ko wakrata ye de si menso meda se papa na yemfa nkomo no ni bibia nso fancy wo de obon krata yi so enchia bi wo ha ekwan mu eda ho ye betumi achia nchia bi eni ho de ye ne na tese ye de asie ni ye de asia ne sa afi anchia wo ho dabi etredin odofo biara nkai menti nso menkai obi o dabi ba michia tiefo nyina etiefo nso jo so pa adofo kai wo ta adofo kai na sisi ya no ayi me papa ne kan se odo oba na oni sika wo hu ta anu so nti omo do pa nti eno so ho asem eno no mame na ase na je mfansi kwa akusi ade oni nje bia eto ne ana ntu ne ntu fo kusia fo Ozi mi diani diani eto ne ana ntu ne ntu eto ana ntu ne ntu sport original adwabu asante achema mentia yo oni ne hukani wofa eno ma ware ne be de pa o omo mienu no ye okona obane tonsa na be mane ka okunta forget it ne me kan ana obane ka be nkuna be mane tonsa ti we twa wi a eze ono o abe ko hu se de hu ti se de ase na do mo yi ko wi bi kwa mo luma ni nyamfra ma hu mi o mo fra ma mfam mo ma me hunto me na nado hunto no ma no hunto no oba me hu no wa wofu wanum kalepo wanye we to be na mo ne o na wa je bi aka chese mi en fa ba to hurahura e fa ba to hurahura na o ka no gwa eti ma be na siri fancy nyakopo ya do me be se hia wo kine busiafo de bo krata wo so na atwa guo no o ye to aso na ye de aka nyina de aka ho de ama meeting e wo ho IPAC meeting e mission no ho na omo afa adwen nhihye ya hodo ya na fa abato ene kwan ye be fa so a ye be hihye abato ho komodie no wo mo nyina akokotena ase na o makodwendwen ho nti senka ye school anke ye be ka se PTA enye school nti no mo de ne frɛ no IPAC no and it one more crack to me ba montin so say as part of efforts to ensure transparency and accountability in our electoral processes, the commission will hold an IPAC meeting tomorrow, which is Tuesday 1st October 2024. The meeting aims at providing an opportunity to political parties to present any findings they may have with the provisional voters register. It will also afford a commission an opportunity to present an updated report on issues it has resolved with the PVR. The PVR no ye provisional voters register. So to ensure that citizens are adequately informed about the process, the commission will provide a live coverage of the meeting. This forms part of the commission's efforts to build trust in its processes.
The commission is confident that the feedback from the political parties will help to further strengthen the 2024 voters register. Thank you. Signed, A.S. Samuel Tati, Deputy Chairman, Operations, and what the crata with the Bible and things. So, in summary, the Amopaso Mutilin and say, ne. I park Rebecca Setna, and medical catch on I park near Amanyukua Hoduano, and Womukabu Mumina Quacotanasi. It is said, Yabaya, Fia Batuano, ne, about Winina, Imube Dahon Shiano, Imube Dahono, and on a electoral commission, she said, Omani Wamube Shia, na Omadjin home, na fei, one way beside say. Sa provisional voters register no ede ma wo no mahum fumsuo bi wo ho wahum fumsuo bi wo ho ma wo kire wo mo anu omu asiesie wo mo ankasa so commission no so enfumsuo ba ko mienu bi omu hu ye no o ma asiesie ni nyina eno nso mo de be kire wo mo se ne be ya obi a betumi atene ho ase na se ne be ya obi a betumi di nani adi akire nti wo mo aye se wo mo de betu TV so dwumadie no nhyiamu ne koso no timi ehunu se de nkomodie no ebesi akro ne ne nsa hyase eyo pani a wo no eye titire nia be di akire ono no de ne se nnwumadi ahodo omu di ne wo ho no operations ono ena ohweso ene se wo mo de aba beto emonten so yi wo hwa wo bre no a sima no aduonum enum ena aba pa anopa no wotwe ho sem di kan ka kire wo no anopa yi ye wo the regional chairman Edima NDC Eastern Regional Chairman Dr. Mark Oliver Kevo ye wo no ewo eye efie ha na mo ene ne ba be di enkomo enu nti ye beda ne ye ho ye ba na fei ekwan mu ada ho ne ahwe na ye de enkomo no ahyehye so edi amawo enti wadaroma ubetie we ya mayen ye ba ye to aso Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho nyoma ne bo wo fom say ye blocks cement iron rods roofing sheet F-in cancer roofing systems abamao omotonton durable colored roofing sheet aloe zinc rubber and plastic roofing sheet galvanized roofing sheet smooth aluminium roofing sheet rough aluminium roofing sheet color bia na size bia opebia no obenya bia mao na seba no roofing accessories nso a say ye rich caps valley gutters rain gutters side stream and a silicone F-in cancer roofing systems ewo long span roofing sheet say IBR self lock omo size ahodo nyina and a face standing seam say we long span roofing sheet order acha 4 days now the good dinosaur acting in free home estimate be obey amount so e free omo carpenter for ewo experience ye di nua good dinosaur pa che say achimansa enclave ha de e dinosaur body e din ba kope e na obi aka F-in cancer roofing systems omo hollow block and a quarry blocks are din and so size ahodo nyina cement brand bi apebia utu aton ana auto de ye adwuma seba no iron rod nso a or size ahodo ni nyina afa plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip wo achem da baby akobia odikoja okwa na so betra achem da wo betua bibi kakra bi F-in cancer roofing systems a supply anua quarry stones quarry dust se wo tonyo mama ne so 10,000 Ghana cedis a omo wa chede shronko ye wo special packages e man sorry schools any contractors building materials a ohia no se o sika ne nso a wo betimi atua na nkaka se ne wo tususu no na se so a no abeje ne oma no F-in cancer aye adwuman over 30 years enti ehu bi anim omo e panua abo any cement no omo nko F-in cancer roofing systems branch a e wo Entiamo Hotel Junction abo kwan so omo so a e pese F-in cancer roofing systems e bo omo dan so mom na say uhian chance de bodan so ene adanse ho nyoma nyina no efa mani chrem achem dan edwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367 F-in cancer roofing systems still anointing. Best man capsules and yasa pajamuno enmiehini no enutai no ehabama no yasa de biaka ho amemua ye de ne papa onumani chirebeyin na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no no asese yensi me fomu be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya the new best man capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street
and akofa best man capsules. Ayasa shemu kinafu fure kuradi aba. Say the confidence kura peja. Nemanwe obian to bin komani kunu ewo fie. Bema na niji a wato nyomuno no ba no su fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafo, Oxiniba, Kennedy Drugstore, always, Trumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otazungo Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workhaver. Oh, Padua, for 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bower office with stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina classic. Ukrafri abrochana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Sawo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248 100 248. Royal Furniture tea. Ma peneso. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea anka sabre adibone. Adwo na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gina naso yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edude adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadi nkratoi atum. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Na yakwakoto enkra aba yetoa dwumadie ne so ede ama wo hwe a obre no sima mienu ena agba pa no pa no nkono eho maache eno ni dwumadie no edin fu se ompom dodo na ope baabi akosan ho yade ope baabi a wokwa ayaresa no okwa kofo ade asan de akofie so your baby a yehwe yade but Jubilee di omo san yade ombe yi yade na firi ho ama ho atimi ato kama Jubilee Hospital eno no me pato yen services ne doso services no yesi ye ka ho asem a eye buburu ja e free say ye je wato ho no mo ahwew ama ho ato edi kosi se eye gina ho na gya yaresa ni nyina wo ba Jubilee Hospital a yebetimi ahwe ne atimi atu ho ana mo kama de ama your lab facility wo ho nti test bia opese we ye no ba yen ho no mo a yebetimi ahwe aye ne kama e de ama wo uyi no e de si nchen a ye wo antenatal ne wo ho postnatal care theater nsunie maternity ultrasound ECG scanning machine e wo ho
ebia na wani anasa wo sene hawa eno so ba Jubilee Hospital a ye behwe na yatimi ayi wo haw ni nyina e de free ho kama e de amount me ba cho dan boabo amantra nsam so ne so hono na obihunu Jubilee Hospital e ya no afren 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 offer numbers ya ayade se empanimfo beje so wa Jubilee na omatimi apewo ahwe na ne tie ne se insurance ye gi aban de e na afei ankrankran de pepiase ampadu enterprise se dan no e wo se usi dansie ne ho akade ne de ni nyina no e pepiase ampadu enterprise e na pay me kanfo e de ama pepiase se a free cement ekusi na doa nketo akese ne adantemo e de eba nchense e di kru dan so de wati din ye papa eba ne binding wires wire mesh pan afei block machines no ye high bi sanso so ne ye ton bi e wo ho ye twa blocks ni bi nso ye ho enti e bi ana wire project bi wo blocks ne dada o pe kakra bi na de aso de wire ne so na afei wetimi ahwe akwakototo ani nyina no uba eye ye hono mo ayebetimi ahwe na yama okakra na de akoto adwuma so enti ebia ope 4 ana 6 inches ya ni nyina no pepiase ampadu betumi ama obi na de akwakodi wujuma e ba cho ye supply nua abo na quarry dust ye wo cars e wo hono ma oto nua ni wie na wo se edikuja wa ye ma onkasa embre ye de begum ni de akwakuja o kama odan boabo amantra kwan ni so hono ano ubehunu yen ewo eye Jubilee Hospital nchen ho sanso na odan boabo kwantempon yi asonso no Akim State Junction ye wo ho in Quantanum New Market ye ne Frimpon Enterprise die nim hwe ewo yen ho na afei Suedru Apiani Junction achiase behunu yen wa hwene ase e anu afren 0244166937 0244166937 and 0208 299 115 0208 299 115 offer numbers ya won sabe ka pepiase ampadu enterprise na nia opebia no omatumi e de amount mass energy gas filling station sunie ose ebia na wadwuma nti unhye de nibre a wo kwakọ file wo cylinder no a wo de ane se wo be frɛ won wo frɛ won a baby a wo bia se wo fo ase ayire bi ehefa baby a wo bia no wo de ane se wo be frɛ won keke ene nti ma menya abotre mo bo mo number no mfa ma wo 0532 92 91 89 0532 92 91 89 anase obetumi afrɛ wo mo 0554 39 1610 0554 39 1610 ofrɛ wo mo a mbeje wo so abribia ukoho no mo obenya eye gas ni bi ato ufiri odan na wo ba aboabo a wo tra first one and second one ho asem ne ye kan sanso so na ufiri aboabo na wo ko odan wo tra eye right sander washing bay no a yen na edi kan e wo ho no mo no ye free mass energy gas filling station me pa cho sa delivery no a me ka se ye be fa ko file ni asan de aba ni nyina e free won't yeska so eya no ahye ne nso e de ama yen nti eno ho asem eno no ye free wano mo a na me de wo ekọ Yesumo Herbal Center wo mo no me di Kumi Herbal Tea ne di aba abonten menu mienu di adanse se Kumi Herbal Tea ne di ya mienu no kure nie omo a wo mu tu ho gidia na mo ekọ ma won sako kan bi no aboa won sanse Yesumo Herbal Center no mo ani abre a omo pese omo boa ma nipa pomuden ejinejina ne nan so ani nti Kumi Herbal Tea no say eye tea bag ne wom nti se de mo no mo leptin ne ka ho no sa pepe ne no so tie wo de betu nsu hiem si madu ekọ edu enum entem no wadaro mana wanom wono mo a ebeyi eniema bia eye niema fi woni padua ne mu no beyi nyina pie ebetimi afa odwunso mu ebetimi afa mfifrem wagyanan ne saa ne mane ma no ama wo ankasa ni padua no wo betin ka se me ye fine so
ebedi sa adwuma no kama e de ama ya na ma nsa ka bia no pa bia obedi kan bɔ no wobɔ no wia na afei banku fufuo konkonte sɛ de tie bia no de agu akire anwumre waye bibia wi a wobɛda no nso na ɛno nso wabɔ baako wo ho bɛtɔ kama mepa kyɛw ye ne safa ma me ɛma penfoɔ wɔn mo ɛma mo manufoɔ na afei ɛmɔfra a wɔn nyanya mfinhyia edu ɛnya ade wɔn betimi anom bie nana twumasi amoafoɔ Chiniba Kennedy yɛkɔ hɔ no mo a yɛbɛnya bi bra Joe bra yaw bosome ɔmo nso so aduru yɛkɔ hɔ a yɛnsa bɛka bi wɔfa yaw bra Mike ɔmo nso wɔ akye ase yɛkɔ hɔ a yɛnsa bɛka bi kwaku amo a ɛwɔ kɛde wokɔ hɔ no mo a nsa bɛka bi wonim obi a wɔ ho ayɛ den de ama no hepatitis B low sperm count fibroid ulcer nani ɔha ade a wonhunu ne yie BP ana HIV ɛna ɛha no ana ne berima yɛ na atɔ fam a mo nyina mo frɛ Dr. Paul Kumiminta ɛwɔ 0248716402 0248716402 ɛna 0503 7856 0503 7856 so frɛ ɛyɛ number yi a wɔn ɛbɛgye wo so na watimi ahwɛ aboa wo kama yɛfiri hɔ no mo a yɛde ebi bɛka ho ɛde ama wo Frimpon Enterprise yɛyi wei no mu nyinaa firi asa ne ɛbɛyɛ a yɛhyɛ nkɔmɔ twetwe no ase a bibia metwitwa na kwan mu na afei yɛtumi ahwɛ ɛdi saa nkɔmɔ no kama ɛde ama wo Frimpon Enterprise adwumawura no adwumawura sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nkɔmɔdie no ɛbɛyɛ de utie na bibia nso bɛkɔ sɛ deɛ wopɛ no a Frimpon Enterprise adwumawura ɔse wɔno nso so fa ho ka bi na watwe adwene asisuo sɛ ɛyɛ provisions na wopɛ sɛ wankasa wopɛ sɛ woyɛ wo personal grocery shopping bi kɔtotɔ nneɛma bi so ɛde ba bɛgu fie na wonya biribi di a wadaroma wobɛtumi ahwɛ na wayɛ ne nyinaa saa kama ɛwɔ Frimpon hɔ no mo enti provisions no free mackerel cooking oil nom ɛmo no ɔwɔ perfumed rice and all local rice ɔwɔ konkomu deɛ rubber mu deɛ sɛdeɛ wopɛ ne bia no kɔ a wɔn nsa ebetumi aka yɛba no Milo ne ebi mu ka ne Milo no Nido cowbell ɛne ne ɛka ho detergent no nso ɔwɔ n'ahodoɔ bebree yɛba cosmetics na ɛno nso abusuafoɔ ɔwɔ enku deɛ edi dware deɛ ɛde sra ɛne ne ɛkeka ho yɛba no body splash ɛna body spray no a ɔno ahodoɔ a wokɔ a wɔn nsa betumi aka bi afei wɔ Frimpon na nurse ɛhɔ no ɛyɛ nsuo ɛne drinks ɛnko a ɛna wodi ho dwuma nsuo ɛne drinks ne nko a na wodi ho dwuma a ma wo nsa nka bi afei wabɛbie electrical shop no nso so no ɛhɔ no deɛ ɛba no electrical cables multi socket bulbs pop lights sports ɛne ne ɛka ho no ne nyinaa wokɔ a wo nsa ɛbɛtumi aka bi ɛwɔ ne hɔ ɛno mo Nkwantanum New Market Frimpon Enterprise nkrabata ne bi ɛwɔ hɔ Mandarina Hotel aseɛ hɔ ɛhɔ kra deɛ ɛhɔ no mo ɛna kɛsepa no ɛwɔ afei Kane GN Bank dankɛseɛ ne mu nso yɛwɔ hɔ ɛna wode no esi nkyɛn a yɛsan so ɛwɔ Absa Bank yɛne wɔn di animhwɛ Absa Bank no yɛne ne di animhwɛ ɛwɔ ɛyɛ mobile hɔ no mo a ɛhɔ kra deɛ supermarket efiri bra yɛ bi ɛbɛpem saa bre no ɛnya de a yatum gyinamu saa til nti wadaroma ɛyɛ na wabɔ mmɔden na wahyɛ ne nso de ama me kɔ hɔ na wɔn nhwɛ mmoa wo yɛmfrɛ Frimpon Enterprise ɛwɔ 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 0206473953 ofrɛ number siya yɛbɛgye wo so na yɛtumi ahwɛ aboa wo kama Frimpon ɛka yɛn ho ɛne yɛde ɛyɛ nkɔmmɔtwitwe ɛde ɛma wo wadwenkyerɛ no wobɛtumi ɛde aba 0533898915 0533898915 wode fa hɔ no mo de ba yɛbɛhwɛ na yɛtumi akenkan ne kama ɛde ama wo so sɛdeɛ medi kan ka kyerɛ wo no yɛne the regional chairman Edima NDC Eastern Regional Chairman NDC Dr. Mark Oliver Kevo yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ fie ha wowɔ question bi a wopɛ sɛ wobisa no a wode fa
number na me boy and so e bi bisa no kama e de ama Afrakoma Community Hospital say apomuden de e ho nkomo no yesi ebedi a yenwie da yebeka na ne tie ne say Afrakoma Community Hospital ewo Amasaman no owo oko New Life into Udru Stadium Junction hɔ a uhunu taxi driver catch and say we may call Afrakoma Community Hospital. In fact, enam adwuma papa a omo ye wo ho ntikra ne ahye da ma wo mo bus stop a obetumi agina mu na che say okokra ene nti yenko no mo mpɛ yenhwɛ oni mo bi etwo ha na dwen tete no a mepa che Afrakoma Community Hospital wo hɔ de ma no yenko na omo mo ayen 0597 005963 0597 005963 eye number wo ebe frɛ na fe yetumi agye wo so kama so said di kan na ebre ne konti ye be hwe na ya hye yen komotwetwe no ase straight up na manimbra hai na fe bibia ntumi konti chairman wo bra ni say ema me na fe yentoa yen komobo no eso. All right, Afrakoma number na me tu dwa no frɛ wo be jo so na nkomo bi ye wo ho no woni wedi some 14 minutes after 9 a.m. Maakye any dwumadi ni din ofrɛ me obowo ba ofori amanfo Chairman Dr. Mark Oliver Kevo atena ase dada doc Maakye yedua minia bibi abokɔ de me adom onyankopɔ yɛ na famu de baby a ofiri hot saying oh so far yente body bia the see much kakra mum but yente echi body bia tina otwedi ampo onyankopɔ na egusu aye danase sɛ ogusu de nam bɔkɔ sɛ ene o man Ghana ne de obuni beka sɛ ye leaderless ye ni obi a odi e kan I say obuni beka sɛ plane ye on autopilot obi a kita ne nkwa na obi a kita ne destiny on nsɛm ene ye twen sɛ plane no. But Okasa say it's an unfair statement to the president and leaders. Why the president? We have Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to be the president. Oh, Dr. Bawumia advised. He checked our out ministers last year. no Now, Urefi. Also on we ne de, we ne so ye bia or twama president foforo ababa be yin fro how no. Ho kan want is asem no. But all kinds who we check it out. Minumi say per the constitution no. And until that make say constitution no. Enti na ma obi ye din twen say samre ne beso. So what na make na say. I'm a new president. It's essentially John Dramani Mahama. Say ye ni president anka ye bi anka yakwa koto aba foforo. Your president inti ni ye twen ama ne time also. President na ya to ama no no. A ne mre ye 4 years no. Last year ton and waka say ono omu bisa no say o mampani na e say ahokyere abai ne kwadande gun krofo so ene niam aye basa yi ni ade wo ye ho den no o ka kire Ghana fo ene say o ono de ne de so o ye no wa ye wie na o twen o mampani foforo no ababa be yi afiri o hawa yakomuni na wa ye wie e twen so obi mra na ne awase no no me correct na are you still the president? Anyways, edit president ni ho ye nyina no ye twen ye danyame nso ye bro no bi din wo Kumase e se bizu Okufudia na mboa Akufudia ye beto mu na Okufudia okay eti no ye nyina danyame sese a ye kakra ye twen ya se 7th December ni bedru na new president no His Excellency John Dramani Mahama no wababa be take over said your mampani agasaka yati that's papa but mami mo about why are the very first time I met say we call for regional chairman I say hey chairman so why are there pa we heard from in Koko time so we yeah Jasmine Ismail Kakabwa konse nyame for the currency Oboba FM yeah e ho now ye constituency executive one na me ye constituency youth organizer my idea me kai sa mo we no mo badge no yeah sabre no Baba Jama Kone yeah afei Hackman Kabori yeah ena offering saying Dallas yeah Alhaji Bello Sidi yeah na Kevo ka ho yeah mo man krofo aso yesi wo kuro yi mu why are there yeah from there why are there but how did you do it mo as a badge ambo mudi ni nyina no mo an mo sunrise ya ba sisi ya region mo yeah part no yeah reward hard work. That is one thing about the party.
omo reward hard work enye wa ukura osika ofiri ba bia ba na also the sika no ebe buli said the MPP for na yomo de no okotimi ko hwema bruchira uko bua sika no a obeba no omo ma ye adwuma na bratin fifiri ni ade no no ba behwire so omkonso uchi sika na no awie na woko sana MPP for the no ma ye no ba ye de ne de by dint of hard work just say oye adwumaden to ye adwumaden de party for no duru ho a meka say abrante we na adwuma wa ye de say piano. And when they take the decision, wa bonten kra be ka say NDC for abato ama to ide omo ne omo amato amomo no eno ano no enu ti omo abobo mudi nyina jama ko ne regional secretary is one original secretary Ezali Hackman so the regional organizer and their experience na ayi Alhaji we Bello on a regional director of elections. Oh, okay. Regional director of elections are about one year my ye hye ene ho ne ma ne ade yisi kro no a wo bo a ye wi omo ne ade nyina no omo na etachira ehwe eye fifi mu ehwe register num omo na no mo analyze ekire so electoral commission no we incrofo vote free had the kwa ancrofo ni nim ho hwe ene ade nyina enu ti no everybody is on board. Okay. And Minia Dallas ono na ye secretary to the National Elections Directorate. Oh. To no national. Called national. Exactly. Oh, I see. Elections Directorate na one kind no. Ono na eye omo secretary. Oh, I see. I see. My idea. Like I said, when you work hard, you know, it doesn't matter. Me say maybe call before I maybe be regional chairman. No. They had voted for me as regional secretary 2 times. Yes. From constituency youth organizer to regional secretary. Say emu honey say nka wo call from Prime South. No, yes. You know, it you know the party is structured such a way say omo be hwe say ofri form no aba na when you experience na odi aba be duru esro say enye omo anu omo ejina so omo sika sen so omo sika sen the party will no more rewarded hard work. Exactly. Okay. Inti sesi ano ped baby a wadru de say senior lecturer no waja you. What aso kira de o press bi ho no. Oh me kira de. What aso kira? Yeah, me kira de. Oh, okay. Me kira de. Me ka say waja. There be minjai. Na regional chairman abem utimi nya sa free period ni ka kira. Until no edru election break and imagine leave. Oh, okay. Anti wo adwuma mu na bibi nti untimi ento adwuma no so anasa adwuma no be den a uji leave nti maji leave a kusi next year February. Okay. Na fi ma ebedu on ye wi elections no man pani John Dramani Mahama wini. Na just ma said the ma me as regional chairman no na matimi ayedru. Na post nso mu apeja. Oh, that be some original chairman. Me original chairman. And once me original chairman yaba power. Now me original chairman yaba power. That would be the difference. Now no from regional chairman. Yes, I know say or prime focus ni nyina say to ensure say party na win. After say we win no when so I didn't say be from regional chairman or person called national level. There be my need so I didn't say me John Dramani Mahama sign president. That is all. After no bibia e kan bibia beba eno de ewie eno na say party for me chama mumu ni mo e ka say wabo ho mo chama mumu ni me ne nya fine za ne nya fine ono so de kito da man then for all these years aja or ha say ya yemohu for all these years almost the kita me then page me de be duru so rosa and e duru ona some so modern ma wabo yi no yan 12 so okay nya party for do on the no. All right. Yera Cynthia Busiafo afen wa join here any Dr. Mark Oliver Kevo. Only doctor ni ICT level. And I'm a boy doc. Yes, what been wa abel for you. Janyame adawuma. Yesua kakra. Okay. Nti ma utin kwan so. It does. Ma utin kwan ti ne chairman ene wa ha no mo aye di enkomo. Chairman ma me yenhye enkomo twetwe na se wait. And now ye hu se region ni nyina mo ye demonstration with regards to voters register. Electoral Commission for so far one year mo dia ba mo okay but before you be call no ho na mo se mo how pa Electoral Commission yen hyehyeye I dey truding and ne hyehyeye or dey e dey truding no o ka say be limited registration exercise yen registration no foforo into o me registration no ne ka dey so confirm call electoral areas kra na nipa do ntimi register electoral committee bohwi nipa breye
manfo etna ka mu two kwan just to go and write their names, especially first time voters I feel na first time on ba beto aba ye twi omumu e mo bre ya sa no mo twuru din o ma atwuru din na wie ye de ato assembly elections aba no awie ye 2024 wo se be limited registration because nipa ni bi so ho a feel no ma din fie du nwotwe and as I feel no ba be register for the first time inti sa nipa ni nyina so no ye ma ho kwan se omo entro omudin uwie ye waye mop up exercise emra no so kire say ubetimi ayi udin no afri baabi awo akọ baabi foforo say bia bedru tama ebeto aba no na watu aba betena odan wo ba betena odan ubetimi akọ odan office so aba betena odan be say 1 year sana ehhehye no etie ubetimi ayi udin afri baabi na wo no bia na wo nkran ya ablikuma betime yefo me na me wo kro na wo kro na me to aba onungwa area ho exactly nti ma ba ha yi yi di aba wetime yaba oda na waka so beto aba no oda abo ha eno voter transfer electoral commission the breto ho ese yenye sa voter transfer no afen so wo Ghana ha na so hwe by 7 December no bia na bibinti untimi nkọ ba bia to aba ho no ama na to ama okay in sada no nipa to ne dia na owie a wato de nso ama ye friend proxy voting and also Ghana ye hyehyɛ no ma ho kwan sa and until no so electoral commission de emre to ho say obi bia opese wo ye sa proxy voting no be ye and until yen regional executives and executives ni bebre ni say on the day of election ya so be hye kakra no ye de vote amoma ye nkrofo ni bi omoto aba wo ba bia ye to aba no ese sa da no ye wogidi o mu se ba bia ye pese ye to kono ombeto into omontomai anunti sa hyehyɛ we nyina electoral commission ayewie owie ye no ena wakeka bom ena o se waye register wo ye register ni wie a ese wo de register na my parties no na omohwem na wo ye exhibition ema Ghana fo nyina so ehwem na electoral commission ya train se fa register no mban na ye hwem fa register no man ma ye hwem ya train na o hyen na otwe na about 3 days on my different dates ni nyina wa fa man ekosi da ade ebeche amia start exhibition no e no de register no e man asa o de boy mpunimpu se de be ya ye hu hwe ye ni bete no ni ya exhibition nko na me boa other political parties na say ya ni ohwe MPP fo abato so ye friend no Orani Mako na no fom ye e wo friend say news file mu sister station Joy na no fom ye na ni refi ne ho eso ogina bonten no okasa no e no ko kan say oh omo de na electoral commission dey register na mo dada eto omo do mu nya adaje hwe mu I know they me nya privy to nti yentumi it is in the public domain and I say me nya privy am be kira we betimi am producer check am all right later no and afi ye pem say sa na wo de wanya register dada ansa na obaba be won wan sa enu nti no ye de mu say ebi mu de omo ne MPP for ebi mu ne electoral commission no na prepare register no eno mu bia no mo de andre eno na ebi mu so ka say mo take sa stance na enye na minua obi a ya twe mo say mo fa register no mai dada mo fa mai na obi de oso no de wo nsa ka ma wa hwehwem is that fair but I know me by no ntie electoral commission ono so ne de oh na say electoral commission unti ma ma ka say I me dem until say bi omo so be confirm say ampa but ye kra we have not contested that ye push here no now what they are mine okay within that short time now the mine no and ya kwakọ hwehwem ye kọ hwehwem mu no and ye hu say voter transfer no wo ye voter transfer na te say wo say no say wo transfer free krowo eba eye oda ese wo na wo transfer no ukọ oda EC office na ukọ ka kire oda EC fo no say wa baba betena ha na wo de adanse akire ese wa baba betena krom ha be say 1 year enie o light bill nie o water bill nie o mo nkọ ye transfer no be ka kire enu nti madanse e chese ma betena krom ha nie enu nti no
me pesa mu yi bidin no free kro eba ha se yi udin no eba krom ha oda obwabo ha ba bia utro udin no and as a police station abeto aba no ya the list bi ba a ye friend no transfer list it transfer list no be ba na udin wom the transfer list no omo transfer omudin free baabi bebre ni nyina ba oda ha no omudin be wo transfer list so na ye kɔ krowo ho na wo na omo di wudi ato ne friend no absent list so absentee list na a chese me year absentee list na chese wey you reflect wa ha reflect wa say what na make na sana e system no etie enunti say for register na ne e fa transfer for a e wo say match absentee for if I just say what you say okay enunti e fa register no ene ehun say electoral commission and I also hear the officers original electoral commission ho nyina during the transfer period even though electoral commission no ebe can say yen free officers one yenim nya na wo madwem nti ano mo ka say o mo free officers wo but yet the enkrofo no etna office ho e ma ye je report of omo no ma ye transfer ni nyina ye buy na ehun say enipa be say 243,000 close to 250,000 ya transfer omo ni mo ho hwe enunti wo de say wo de wa ba betena wo dan and now they are transfer wa kasa wa call officer kwa transfer woni aba but obi so o dan ha on tu kwan ko ba bia na so ya transfer ni vote na free oda eso oto na ba wo bolga okay close to 250,000 eno re ni amomu hu ye and the woman sa eno ni eno ni after so mo present register dem ba ye no am start exhibition no and ye hwe register ni mu ni analyze good and ye hu we no but in election processes no say exhibition so your part and yeah ma be chire exhibition ye fa exhibition and detective fraud mate say electoral commission and MPP for krampo ka bi enu ti ne ye exhibition no enu ti kokan CI no MPP for mo no so mo ni makenkan kokan CI no a efa exhibition ho exhibition ne kire say wakotro odin na wokoye no ukura card nso ama udin na amam eno major yeah obeko electoral commission office no ma fill the friend inclusion form no mo de aka ho anase udin no say no mo spell it amanfo no amakoye na amanfrom eno so won kokko eno so amanfrom so won kokko no akọ correct no eno de eno na e de exhibition but say omo argue me patch me ba omo argue no say omo argue from this point say even as at the time why yet committee efa Supreme Court judge de ne betena so and then general secretary and chairman ono so ni position then and say exhibition so for me part of correcting anomalies ya na epie no enti say ye kwakoye exhibition na omo ka say eno so betimi dey say wo yes apa that you have taken a position say oh ja to say anomalies we are talking about fraud. I know proving I mean omachi obi opusiga o electoral commission na kasa ayi ni nipa bia di opusiga say wa commit voter transfer fraud. Say the case normally the case wo ho no etimi the same I want widespread. That is what we are talking about. That is what we are talking about. A widespread. And until the year calling for forensic audit no. And until the case of pusiga de no yahu ya chi nipa no ya correct. Asuna force out de no waka ho asem and ya chi nipa no. That is not what we are talking about. Electoral commission no any MPP for omunim say edru exhibition a enye obia ne ko ekohwe ni din. Omunim ese historically less than 50%. Ebi kopo a obo ba kra oti ha kra no. Ebi kra exhibition no kra wan kwan me check it on my phone so. Yes. Obetuma check wo phone so. Yes. Now so obehwe no obekọ na wudi ni nim. Anuti no sabe register no ye de ehunu say as it is now bogus because enipa 250,000
wait to about that on the day of election we could do near say about on you can imagine the chaos that can happen. But on that and we have one say electoral commission mean to one okay come be problems ni na but issues am raising na electoral commission is o matiase it o matonsa from say momra because you can't just allege and believe say electoral commission it is their job until they should go and find solutions to it. Almost momra na mom present hardcore evidence because the burden of proof media form ra ho so what am so mo shia ye no mo present no mo se mo be ba mo present mo wie na mo san gi o mo so de kra da bi enya no kra electoral commission ni bia o kasa bia no we didn't throw. That is not the case. Ye ni ye pese emu beda ho ya ba be present sa case we mama ma another example okay a chance constituency as heya I be mo heya ye ma kwan se wo a wo pese wo ye proxy no bra no sa period ni nyina twam no obi ani ho kwa chance se opese ode ne vote MOB okay etoma no na so electoral commission by no the list aba ankofo din wo so almost from one proxy for as ankofo no almost obi na ento ma ba mo ye bo akire no enipa ni bi kura wu anuti ni electoral commission ni MPP for no ye ne say nipa na wawu on the day of election no onti bi mama meto aba no ye hye dan kase saa owufuo no ode na ba no ama obi ote ase eso mama meto ma no anuti ne se ye pe audit electoral commission ye de ko present man no ye ma ebia examples na say ya kra no ye say ye friends a public lecture ye de ni nyina ba obi bi obehu bia no civil society for ni nyina ahu ye evidence no amomu nyina e ka se omo support audit no ye de man no e no so waje atum no mo ka se kra omo ahu afi adanse be bi na se famro electoral commission for na se ampa omo akra se omo ahu no mo ka se kra no omo atro krata e de ama omo various district directors no eso omo emma omo sa information ni nyina no mo nye correction no wona wo bo kro no na ya chewo no ka wo ba be hwia na ya chewo no ye ntra bonten anyini eso be ye correction no enu ti da se ye padansi ni a ono de onye MPP ni onye NDC ni na onye electoral commission ni onyinam afi MPP ni wo rep wo ho NDC ye rep wo ho electoral commission rep wo ho other parties na wo contest no reps wo ho na ye nyina yembie register num na saa entuhwemu na omaye no yempopa mu na nya kroje ne fa nkoto aba adana wudwana afiri ho enti eno no saa na mo suggest say hwan na emra medi say adwuma no enye ye na ebe suggest we have na say onipa na nkasa mu no a otu anamo from the word go ni enti okofo obi bakra so no mra mahwehwe mu it's been done before enye first time ni aye engage KPMG and sa independent auditors no and your first time near ya battle process no ye engage you. This is not the first time I engage you. And until the for they can engage any of those independent bodies auditors no afa say a car and afo so a car wom yentimi ntua UNDP for UNDP for agya tum se ombefa ho ka UNDP no enye NDC amanyoku omo ye development partners ni bi United Nations ye development partners ni bi ena omo agya tum se near amanfo raise about the register no etosum na abato de ne fapem nyina ene register sasumdwe beba na omo UNDP for ne other foreign for now moti omamu ha say omo yo madwuma no omanya sumdwe a jo abato no free and fair no so ne fapem ene register na ye de kwa kwakoto aba no it is a register no ho atechuma na se ya draw electoral commission attention say atechuma enu ntiri yempe kwan pa ye befofa mu a ebema obi bia nya rehemu ni gidie e wo register nu
as a register de kwa to aba die e ye krogen ya o electoral commission say there be but say omo no yi omo de buy ni say them di kan no processes into if you back on your comienu say you exhibition and sa or how back the exhibition be so exhibition no eno na mo hu ni almost so magia to na say eno no ye another part of it exactly so that's what I'm telling you say exhibition no e part no hu hia exhibition no ni say can be can process exhibition no uncover certain specific anomalies but there is voter fraud and no the exhibition no ain't me uncover. There's voter fraud exhibition no ain't me uncover. And no na true yen due diligence. Obi amo ye pa. Yen na see a free and fair elections. And I'm fatu mo so. And ya fatu ya so. Okay. Because yen nim. I said despite all this fraud on my yen na ye to aba NDC be really. Despite all this fraud. Ye to aba ne NDC be winning. But ye free and fair elections because MPP for can be canning. Say ya nyes ade we no man pedi John Dramani Mahama ehwini a wan hwe omo de betam saa evidence we e de akọ court esa battle na ye to ye no kra no enye friendship na electoral commission no aye saa fraud we e na ye NDC for e de ahwini enti eno na o ma meka se na electoral commission ye no na call the favor no at that time obeyi ni ho afri electoral commission what say dia electoral commission no kra no omo ni mo oba dia and I'm preventing now. That is what we are talking about. Okay, nti don't you think say ne IPAC meeting no be offer sa opportunity no na issues are raising na no metimi ahwekwan o be fa so they will remedy them and IPAC meeting no specific and na kra what kind of director of election national director of election Dr. Manebuama the statement were releasing na o say ebra omo ka say omo be IPAC meeting no mini friends agenda omo de ma omo ese omo behwe no ye ka say omo ma nsentrofo eme cover no mo nyefu TV broadcasting coverage no agenda na sesa omo sesa agenda no adena ne nka omo ko discuss a eye kokua mu ne de agenda no ye different ye ka say ye broadcast a wagya tum say afi de obe broadcast and also what the krata ba and also request friends agenda da ho no ba mo nyin ni say it's a meeting we no enya meeting omo de kwakoye audit mo nyin ni say ye ase o issue we no kura wo issue a o ye den ya no wo issue de obeye bi anya ofe electoral commission ya kura electoral commission contest ben no ko you see the mindset I say na electoral commission na contest no but electoral commission we are referee. That is the problem with the electoral commission. Bibia you almost say aso mo na ekọ contest no e dey ama Dr. Baobia. Ma me say this final question on a voters register and enko other issues so. Adentina political parties both MPP and DC. Mo mienu nyina mo wa aban mu a said ye mo acte e bibia wo ho. I say mo ni electoral commission ni ya adwen pa now ne asesa e the characters and I say actors script na ye dey adwuma dey the same thing adentia. In the past menya sure say what say electoral commission be a voter transfer fraud. Menya sure say what be pen a new phenomena affair appear yehu. In the past mente say MPP for oma raise issue tomo mu opposition ese obi a wasori no pass or kotonaba na ote oda a okwa kotonaba yese otonaba o old town okoduru oda old town no yese naba no e wo kwankwatia mente say ebi esipen. This is the time my electoral commission person or yes and that is the specific. We are not saying say everything against electoral commission be and we are against it. Tama yakoye ballot ya na proka later almost say a friend say MPP for edge akpalu and number ye penny for omokoye no ebe kan so there be and anyesa enyesa na course no mo de omugidi say ballot no aye fair inti entwa so is that not the case obi ni electoral commission twa no ho man 2012 yehu say Abu Ramadan kra de court on a specific issue. Yes on the health insurance exactly that time na mo ni issues wo register no ho because electoral commission mra na ye nyina MPP fo nyina timu bi no ye ka say edintro no and it was not the first time edintro no
ubetimi e the health insurance card attrudi because sabre no that health insurance no okoya this all your Ghana ni asa na why health insurance later e no mo draw court that attention say ye woni pa bi a omo nya Ghana fo na so mo kura health insurance card no enu ti no e possible e say sankrofo no ebetimi e de omudin ayeden ashim and court na ka say e no kre enu ti sankrofo na omo de health insurance no register ye no omo koyi omudin ni free mu ni esa mo makwanya foforo no mo sa entro omudin so mo wa dance foforo eche so ye Ghana fo a omo fa sa dance no emra and no course and the course okay so whenever anybody raises the issue you look at the merit of the issue and then try to address it all right but so ye chin esa me de enya de amete ase ade na ye say ye per transparency ye audit na ye nyina ye hwe because one kasa wa admit esa niam bi akoso e wo register ni mu a enye papa na wa admit now so why is a correction na would me say omo ka say omo admit no omo kasa aye correction no ye ka twom say okay correction na mo say maye no mo fam na okay ni esa konkɔhwɛ I say enne iPark no e bia be ko pie mu ho yes an konkɔhwɛ am be present ye kɔhwɛ na say ampa esa correction na ye ka wasem no why ya na afen so enye correction nko asem ne ye ka yes yes an audit omo processes no because at the end the say why your correction in there so uni controls are amafo di ura o system num edipia ade e becha me ato aba no kra obi betumi agbo awuram asa aye na sa okay and untino the electoral commission must give us an assurance say ampa ya ye correction no omo wura mu amokoye sa transfer ni ade nyina no ye hu sa microphone because obuni fra bibi audit trail ya be ye wo computer so bia no e wo kwaya e fa so di hu se e ye wo e na waye e fra no audit trail enu nti no se e ye obi na te kumase ana se obi e na te aflawo e na wasesa niam bi e wo e friends system no mu a e wo se electoral commission na kasa etimi hu se e ya somasi e na obenten e na ye enu nti aso twe wo ho no e mom na electoral commission mo kasa ma pe kwaya me fa so a mo be harden mo system no such a way say obi ntina ba bi etimi nya sa transfer na enye authorized okay eno ho asem na ye ka all right because the person would register be brain ya je atum why your correction no afi ade be chi a ye be kwakoto aba no register mo print sa ade brain na asaya de fofo all right ye be confusion made us papa chairman Dr. Mark Oliver Kevo Eastern Regional Chairman the NDC and they will fear no more and pay nti away from electoral commission woman seminar yeah ba woman so focus as far as parliamentary seat concern our region yimu omo target you saying I remember Chairman Terry Abreso omo the agenda 50-50 by this time on omo agenda be and as I say ho asem ACTA University of Education Winneba College for distance and e-learning seven country will say admission you know cost den enti ebia wadwuma nti unhye de nya bre na regular student onkonkoye bia obetumi ayesa distance programs no bebre no ana atumi aboa okama mepacho omo kire say free sabria akusi November ne de to so aduonu enkono 29th November na omo be close admission no ma wonsan kan online application voucher na fei ko fill forms ne ka ho nyina obenya bi Ghana Commercial Bank ADB Republic Bank and afei Prudential Bank. Mebacho car wo bebo wo ho nyina ye 255 Ghana cedis. Na je se wo ko wi anu visit and website www.uew.edu.gh. Eho no wo behunu admission requirement any programs ni nyina e wo ho yemfre study center administrator 0208 278240 0208 278240 bra sisia na fe omuntumi empewo enhwe yefri onomo a ODI Electronics and ye kwakwaji TV fridge rice cooker blender microwave kettle ne ka ho nyina ko hono na wonsan kan de achemodan nkwantanum MTTD ene enu di animhwe mepacho ko okotie obo no ni sika na wotua ni nyina obetua no half nkakra ye beba 90 days ni aka no wetua na fe
wasum etimi adwo frɛ wɔn wɔ 0539 500514 0539 500514 ofrɛ number we obejo so na wetumi aboa. Final one, Akim State University College ɛwɔ yɛn nkyɛn ha yi a ɔmo de akwanya ne de aba nti wo a wo pɛ okotoa wade sua so sua pɔn ɛbɛboa wo na wo bɛkyerɛ wade no amo atimi ate ase atwere atwa ɛyɛ Akim State University College nti utie me oba no wakyerɛ wasi na wie o fi a ɔgyina home ɔtwɛn sɛ results ne bɛba awaiting forms no wobɛtumi abɛtɔ bi wɔn results ne ba pɛ na sɛ waka na tum na ɔkɔkra entry requirement no ukra SSC wasi ABC wobɛtumi aba na afei first degree programs no waba abɛsuasua bi ɛwɔ yɛn hɔ diploma ɛna HND holders mo deɛ 2-year top up programs mo nso bɛtumi aba bi ɔ professional courses and answer programs wɔ hɔ no mo ICA Ghana ACCA CIB CIMA ɛne ne ɛka ho obu a ɔso owie school na sikasɛm nhyɛ da nyɛ nti watena fie kakra wobɛ apply sɛ mature student 25 years and above na wokro no odi ane sɛ wobɛkyerɛ entrance exams utwa pɛ na kyɛ sɛ yagye wo na watumi aba bisua adeɛ yɛayɛ nhyehyɛ no in a way sɛ obiara ho bɛtɔ no nti ebia yɛ adwuma from Monday to Friday a onso so wobɛtumi aba Saturday Sunday school no ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no mo a lectures no wa abotrɛ ɛbɛkyerɛ adeɛ mo atwerɛ twa na sɛ wokɔ school Akim State yɛte sɛ deɛ wokɔ KNUST san sɛ wɔn mo na wowie school no mo de abodin krataa no ɛde ɛbɛbrɛ wo wobɛ visit yɛ website no www.asuc.edu.gh na afei information admission requirements ni programs ni nyinaa no watimi ahwɛ ɛwɔ hɔ business programs no mo wɔ BSc accounting BSc marketing BSc banking and finance BSc human resource management and afei engineering programs no all BSc electrical na say electronics engineering BSc computer science discipline excellence and development the greatest name in university education in Akim State ɛyɛ na waba yɛwɔ akyema sene aboabo kwantempoin so yɛne amusie no ɛne die no mu hwɛ 0558633957 0558633957 ɛna 0207163787 sima aduonum ɛna abɔ apa no pa nonkono ɛho ɛwɔ fie ha no pay no yɛne Eastern Regional Chairman Edema NDC Dr. Mark Oliver Kevo ɛna ɛwɔ ha so away from Electoral Commission no Chairman yɛpɛsɛ yɛhwɛ mo target 33 constituencies mo target yɛ sɛn ɛnɛ a make say ya catch a constituency chairman no I say the way ya Ghana ɛkɔ no every constituency biya ɛyɛ winnable yes every constituency biya ɛyɛ up for grabs sana oboni beka because I say ya to ade akɔ wiem na mo nyina no asum no ache sana sisi akwakwakɔyɛ last week me share my constituency chairman ni nyina last week Friday ɛwɔ so hu na ye no mu di nkomo ɛne ɛkyerɛ wo ɛno nti baabia last week me share odan MP ɛwɔ Asempa FM ewia me ka kyerɛ no sɛ ne seat na meje madam for pa no me ka kyerɛ sɛ madam for pa no so ne seat no meje ne seat ne den ana me kyerɛ no ni nti a meje ne seat no den and ye ni abre ɛsɛ ye nya seat bia ma no enkosa evi sɛ ye nim ni nti a ɛwɔ sɛ ɛba sɛ Eastern region ye sunlight na ye kɔto aba ɛsɛ nipa yɛ na adwen sɛ ɔto na ba ma MPP yehu ɛno ne yɛwo da yehu because oba odan krom ha se ya they will tell you sɛ mpuntu akɛseɛ ɛne ade nyinaa no wobɛtresi no na ɛyɛ NDC abreso sɛ yɛka electricity sɛ yɛka nsuo sɛ yɛka schools wobɛtresi no na ɛyɛ NDC MPP my challenge you the whole of Omampani Kufuor 8 years ene Nanado 7 years because Nanado the ono no last year na owie ne term Nanado 8 years so makakra no wawie
So on 1 year na de ya na Ghana for ya ono de obey 7 years. Okay. Wo de emfa say 8 years kra. Sa MPP 16 years. The whole of Eastern region secondary school back up. And almost from scratch to finish. And no kra no eye e block ana yesi no abomusu. Nana do ne maame krom. Ena omo bae no maba be convert na ye no STEM secondary school. One secondary school. Just one back up 16 years of MPP. It's a regional hospital omuguso omusi. Oh, also omuguso. Yeah, can you. Yeah, ye guso ongoing. Na ongoing amamu. Ya penya wa hyase a wawie. And I'm because amamu nso no eye ntoaso. Me say. Na me say ma obia. Ebia na waka say mo block. And na mo ya o mo buy ya o mo. Me patcho me ba. But before that no. Na ye will be a point. So what you say? Now you will be a point here. You be catch us say, oh, you see takrase, achim takrase, secondary school. You see nyanwa kwamba secondary school. You see anuma papam secondary school. And a fodwa secondary school. Mame krobo secondary school. Mim chemfre secondary school. Sekesua secondary school. Obopa secondary school. Ni Eastern region. Ni nyina John Dramani Mahama Eastern region. region. Force bet me catch us almost when your market. Obenya asphalt here fire ni mu. Market when. Market here is in kama. Hey, obenya my manager anopa Central ya. market no. Tabi da bi anka wasem. Kumasi station. Fitinura me baye enka wasem kura. Ema ne bubefu. Ema no bubefu. Market na yesi obi ehunu no. Pobisa say man na no mo dwanum na ansa na edwa na ehye no. Omo na ekita market stores na. Na say enche ana what is it? Omache. Ye wie pram the list na be ma. Omache. Ade na ye nwie ye. I'm telling you. Now who be that? Every before year affordable housing. Omo to block epeja ya pe. No mum ni mo bia o dan e was affordable housing. Okay, do the emfa o ma che no currency nchen. Ye ntimi nso nka se o mun si market wo dan ha. Me hu ye so o si market awia ma edwadifo akom. Na market ba bia adu ne say me fa say obi dan no si until say wo de dwana ma e ma ne say omo fa ni dwa no. E obi dan no si. Enti kejetia no na obi ade no wosi mu anwie won. Kejetia kohwe se e ma na nya adwuma wo ha. Sa asa the time na mu fi so no mo awie a ma ne ton ade wo ho. Ya wie because e in phases. Ba se na ma ne ton ade ho. No mo ho. E in phases. Enti kejetia phase 2 e na e koso. E in phases. Enu ti no sebe amamu de ye de manwa. E mpuntu nyuma e na ye hwehwe se obeye. Na obeye mpuntu no amana so amanfo ani. Apue mantam hase. Apue mantam hase. Omompani John Dramani Mahama e baye. Anye kra no ye nim se oye kwa water project. Pon water project. Chebi water project. Osnase water project. Suhum water project. Enyinam water project. Oda water project. MPP for a day no more ya enu ntina pue mantam ese ye salai ediomachi. Minim baby am o ba ha no fire but se wo fa enkokọ kwan no a fa abremu ho no yeah sa kwan ye free kwa ni de sa kwan no yenim na hyase enu ntina ye da bia ye da new month for us yes enu ntina afi bia no ye sore na ye bompire na ye bompire ma new month for so ma dawroma because kwa ya ban we nkwa de a wonim say sa kwan no ye free abamu na eka koko project aya award ho MPP for buy and no more beka say Cocoa Rose project no yenya ni nyina na dwirim akoso wom no mo nya hwehwem first 4 years etwa mu wie ansa no mabeka kire say oma ye hwehwem na wie dwirim bia anim afa mo kwato aso nya kwan na Cocoa sika ye twa because ye koye syndicated loan na de aba na atwa bi say ye de ye kwan say sika no akofa ba bi foforo enu ti sa kwan na da ho no o kasa ya ban na ya new month fo bibefu and obi bia o free enkokọ eba besi abrem enimi say a new month fo kwan but say government any ability
to even woo them some and your government ability to woo them. But some ones to mean sorry professor Mokoyesa. Oh, they have a business interest. They have a business interest, and they have a corporate, a friend saying, responsibility, social responsibility. Then yes, I near the and no sabe omo ya adwuma ho na ban ahwe kwan ma na sei na ban nya ho hwe no mo so omo ye road users no mo be use ne ho ne ma ne ade a no mo ka so be ya aban bia ni ho obetumi anya kukudu aka chem se ye kwakoye ye ma mo nye as at the time mo so mo de ma kuku road contract no yeah sina new month for how na mo no man kokasa na at least said ya wo kasa ye omo corporate social responsibility omo so betumi aye and again omo hunu say business viable because na and deteriorate to the extent say new month for beba musa yes I'm telling you chairman I'm telling you as of afiben na we can want say me nyame kan che o as of as mama kan cho sa road no even in 2000 near the ama CP na CP4 construction pioneers omo na eye nkoko ekosi etibie kwan first one ano mo ye ansana John Dramani Mahama baba ye no asphalt na construction pioneers na eye ye ba ye no MPP take over no e na omo twa omo contract mu ekọ arbitration kra emba construction pioneers no e wini ye maban ni tua judgment debt sa kwan history there sabe eguyansam because yenso ye kwafo ena ban no hwe ya mane tete pro ya kosi se John Dramani Mahama ene Professor Mills e bae 8 years ni nyina na estadapa ye MP 12 years e wa brem no so be regional minister nyina e be ye regional minister nyina no sakwan they couldn't do anything about it until say ye repackage ye kwan no and it was not even just sa e kwan no kwa we were supposed to do town roads at Nyafomai. We were supposed to do town roads. Town roads at Amwana Praso. Then you package no. But because a new month and a bay ye need to know. Omo ye no Nyafomai town roads no. Omo treja. Amwana Praso town roads no. Omo treja. And to know. Sa kwane de eja. Is Saturday you na be regional secretary to know. That you need the actually pay ye. And to know a new month for na ye. Men ka say a friend saying na me person ka mo ba ntem okay nti me dem 280 I ahwe mo animu I never say information na buy no so ka say masesa no konai nti na e my buy na but anya hwe nti ye besan ye bi no problem because me gidi say this is not your last time I will back or down dabi ye be ba aba kusi se kwesi akwa ye betu netu akunya nti akwasi akwa na mo target awo dan ha that's all na hwa na other MP no a bench omo ya he na di MP no ha game changer asem na mo kan me say MP no omo ya he na wo ha say I am say the game changer asem na mo kan MP for kura dwa omo friend bia so omo pese omo ye bana ye tu ni free wa enya sem the game changer ye na odan ha oh on the maka chan say ye betu no le mo madam fo no tumie ni ba na ma pe ba bi de na hye I see okay enti ye san hia bi onyankopon de ye nyina san hia bi mu a ani person ke agye wadwen kyerɛ de fa galamsey ho ani die ntia mo manifesto mo nkwa mo manifesto mo lanche ne 3 times mo wo youth manifesto and am be me one no Andre Yans must be women's manifesto adan mu hu so ana ye wo special groups e wo man mu ha se ema special ema emabunu special ema ansana obibia waka no ntikwampo na saban bia ba or ministry a target youth na what ministry a target gender ema any social quality social protection any ade enunti no you must highlight sa ema no near ewo manifesto num ema ye ma eno na ekoso endra ena emabunu so no emabunu ena drive economy ni sisi but emabunu no so dodo ena eni adwuma eye ohwe World Bank statistics a emabunu a omo nya adwuma a omo eni ntitiye bia mu se eye school ana se nsanonyuma esua no according to World Bank ewo Ghana ha no na close to 2 million. They are not in school, they are not in training, and they are not in employment. Omo from NEET
World Bank airport no emabunu 2 million and that is so huge. And according to when we have say kra no a year at the top of it. Na feel so yen nuanom e ma no so a almost na very enterprising. Omo na ye nnuma ne ho ne ma ne ade you know ko dwemu a yen no ma no gu ho ene ade no. You must also find a way a obe highlighting almost on there over the mom. Okay. And until this is rather an innovation ye de aba aban bia party bia nya bi da. Say ya said that launching youth manifesto as a offer document when me say me ye babunu na me fa sa document we ya we na NDC for e kasa fa me ho me yoba na sa me fa document we ya as oba no this is the benefit amenya so mampani John Dramani Mahama be president. This is the first time as a party no party bi eye bi I think say innovation going forward and this will be abesu na why chama yeda say won sem we twa to ye sorry so yi me sem a e twa to and say yen wo obi ento amonyoku bia mu said I be mukaso ye de ye wo ya to we mu ye de yen wo bia ento amonyoku bia mu sebe dankwa buzia dombo dankwa no onye kutokuni enu nti wuntimi nka se ya wo me ato kutokumu buzia ofiri wenchi dombo ofiri esrim sabe wenchi kurampo na Dr. Professor Buzia efiri no ene wenchi ho no eye 3 constituencies na wo ho sese sa 3 constituencies ni nyina omotoma NDC de wini because omunim say Professor Buzia at that time na no mu di na chi no na eye bibi nti na omkodi na chi na nyese Professor Buzia eye wenchi ni nti impuntu a ewo so oye no oye but ene Professor Buzia afim oni hobio aban be na ba edwin wenchi mai ho eno mu se eye NDC aban eno mu di NDC echi anu ti puntudwuma akoso wo wenchi bebre ni ade nyina no wo se eye NDC ene de koye okay saa so na ewo se kotokuman ete ase se ye nana bia ni ho a wote party a enu ti ebetumi aka se ya wo atum okay party a edi mpuntuo ebeba no ene edi echi se ya anyane se ya de bia amanyokuo ni amanyofo ebe take you for granted okay obeye empia onya hwe because onum say oh achimoda de ma me hwe kra na omo achimoda for dem ye MPP for beto aba say you can ye betimi akoka voter regions apepepe obetimi akoka okay so koduru ona ohwe na say empuntuo no MPP na di mpuntuo akọ ha na de na nana don kai okay also ono de say one to aba ama na aban a ono no fa mpuntuo nko ho also omo motoma no kwapokura no enye so wo ye bibi wo ho okana sa tse de omo motoma no de oye mpuntu obi wo ho chama mama na ase no so da ase mini abema no aso ene akwanya mode aman all right yes da ase papa abusiafo ye nko batwetwe ne de si ha no ne asori so na feed media hodo aka beto ato aso de ama Dr. Mark Oliver Kevo regional chairman edema NDC Eastern Region na enyo no kwa ne bai woni chairman Mumuni Fatikande do mino ofisa man kama idibi chairman Mumuni ne tifia enso ma eti chairman Mumuni kan ho na deputy secretary oh okay o de na regional na ha ya oh ya so mumpie o to okro mo ha o mumpie bisa so ni me your landlord o tenant go stop to be free okay omo eka chairman ho na yedi nkomotwetwe no de hye so odi ankan kwa me yebo a adwempa hene Kofi Mensa ko bi ke ni Billy man ofre me obowo ba ofori amanfo yede na de ni DC ha no Nyankopon ya adoma wo kina ye bese na hia de koyi o e number frɛ ne bo ya ba so de ankoyi na watwe